Slušate srpski radio program Susrete ponedeljkom. Bojan Bosličić je poznat poštovaocima filmskog platna i filmske kritike u Kanadi. On je naš večerašnji gost. Želimo da saznamo po čemu je Međunarodni filmski festival u Torontu poznat i koja je razlika između filmskog festivala u Torontu i onog u Montrealu. Bojane, ja sam vrlo zahvalna što ste našli vremena da budete gost u našoj emisiji Susreti ponedeljkom. Vi ste poznati filmski kritičar i godinama se bavite filmom. Kanada, po meni, je poznata od dva filmska festivala. U Torontu, veliki Toronto International Film Festival i u Montrealu, Montreal World Film Festival. Upravo se završio festival u Torontu. Recite nam nešto o tom festivalu, prvo o veličini tog festivala. Prije svega, hvala vama na pozivu za učešće u emisiji i pozdrav slušalcima Srpskog radija u Otavi. Da, Međunarodni filmski festival u Torontu je ove godine proslavio 3 decenije postojanja. Ovaj jubilej obilježen je na najbolji mogući način. Po mnogim ocjenama bilo je to jedno od najkvalitetnijih izdanja festivala do sad. Za vrijeme 10-dnevnog trajanja festivala na 15 paralelnih programa prikazano je ukupno 335 filmova iz 52 zemlje. Na festivalu je održano čak 109 svjetskih premijera filmova i 78 sjevernoameričkih premijera, takva je impozantna cifra. Po običaju festival je bio i svojevrsni randevu sa zvijezdama. Veliki hollywoodski starovi su sijali na festivalskom crvenom tepihu, među kojima su bili i Charlize Theron, Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Pierce Brosnan, Anthony Hopkins, Liam Neeson, da pomenem samo neke od njih. Za protekle 3 decenije festival u Torontu je izrastao u najveću i najznačajniju filmsku smotu na sjevernoameričkom kontinentu i predstavlja najvažniji događaj u svijetu pokretnih slika u Sjevernoj Americi, naravno nakon Oscara. Festival u Torontu zapravo označava zvaničan početak Oskarovske sezone. Pruža prvi rani uvid u potencijalne Oskarovske kandidate 5 mjeseci prije dodjele nagrada Američke filmske akademije. Ove godine među glumcima na festivalu u Torontu svoje kandidature za Oskare su već najavili Philip Seymour Hoffman kao gej pisac u biografskom filmu Capote, te Judi Dench za svoju komičnu ulogu u filmu Mrs. Henderson Presents. Od filmova koji su izazvali široku pažnju publike izdvajaju se biografsko djelo o legendi country muzike Johnnyju Cashu pod nazivom Walk the Line sa Joaquinom Phoenixom u glavnoj ulozi, te romantični filmovi Elizabeth Town sa popularnim mladim zvijezdama Kirsten Dunst i Orlando Bloomom, te Shopgirl sa veteranom Steveom Martinom koji je i napisao scenariju za ovaj film. Tu su i radnička drama North Country sa Charlize Theron u glavnoj ulozi, koja neodoljivo podsjeća na film Norma Rae, te komična drama o 3 sestre pod nazivom In Her Shoes sa Cameron Diaz, Toni Collette i Shirley MacLaine. Za razliku od Toronskog festivala, u Montrealu imamo još jedan veliki festival, Montreal World Film Festival. On nema toliko mnogo zvezda. Što bi mogli da kažete o tom festivalu? Da. Festivali u Montrealu i Torontu nude 2 različita poimanja filma. To su 2 suprotna tipa i modela festivala, shodno karakteru i profilu 2 grada koji su uvijek bili ljuti rivali za prestiž u kanadskim okvirima. Montreal je naime tradicionalno mecena umjetnosti, a Toronto stecište velikog biznisa. Dakle, to je artizam, sučeljavanje artizma protiv velikog novca. Da. Montreal je frankofonska metropola, druga po veličini u svijetu poslije Pariza, koja je postala ekskluzivna sjevernoamerička luka u koju stižu umjetnički filmovi kako dokazanih, tako i neafirmisanih autora iz takozvanih malih kinematografija širom zemaljske kugle. I sam naziv festivalno dovoljno govori sam za sebe. Festival u Torontu nosi naziv Festival svjetskog filma. Ove godine na festivalu u Torontu je bio i prikazan između ostalih i film Miše Radivojevića Buđenje iz mrtvih. Sa druge strane, Toronto je amerikanizovani anglofonski megapolis koji je za Hollywood idealan poligon za testiranje svojih filmova oskarovskog kalibra. Ove godine na festivalu u Torontu nije bilo filmova iz
iz Srbije i Crne Gore. Međutim, srpski i jugoslovenski film je posljednjih godina bio redovno prisutan na Torončanskom festivalu, bilo kroz projekcije najnovijih ostvarenja kao što su San zimske noći i Bure baruta Gorana Paskaljevića. Tu su bile i rane Srđana Dragojevića, Milosavljevićev Mehanizam, ili kroz retrospektive poput one iz 1997. godine pod nazivom Balkanski film domaće istine. Ove godine, kao što sam rekao, nije bilo filma iz srpsko-crnogorske kinematografije, ali duboko vjerujem da će se ta tradicija prisustva nastaviti sljedeće godine i biti ponovo uspostavljena. I na kraju, gospodine Bosičiću, koje filmove treba da gledamo i šta biste vi preporučili? Da, Celuloidni fest u Torontu dobio etiketu hollywoodskog izloga, gdje veliki studiji dovode svoje zvijezde i prikazuju svoje jesenje filmove, potencijalne kandidate za Oscar. Festival u Torontu se obično označava kao najhollywoodskiji od svih ostalih smotri u svijetu. I zaista on je miljenik velikih studija koji ovdje dolaze da naprave posao i premijerno prikažu svoje dolazeće jesenje hitove. Međutim, vodeći ljudi ove smotre insistiraju da je Hollywood samo jedan dio kompletne festivalske postave. Posljednjih godina sa dolaskom Piersa Herlinga na čelo kao direktora festivala, ova smotra sve više uspjeva da integriše različite cinematičke senzibilitete i identitete, filmove različitih stilova i žanrova, ekskluzivne hollywoodske, oskarovske, kanske i venecijanske pobjednike, male kinematografije iz Afrike, Azije i Latinske Amerike. Nažalost, ovi filmovi neće doći na repertoar severnoameričkih megapleksa, međutim ja bih preporučio slušalcima dva filma koji su potpisali poznati i renomirani kanadski reditelji Atom Egoyan i David Cronenberg. Oba njihova ostvarenja su prvobitno bila prikazana na Kanskom, a sada i na Torončanskom filmskom festivalu. Atom Egoyan je zapanio Cannes i Toronto sa puno seksa i malo nasilja u svom novom film noiru pod nazivom Tamo gdje leži istina. Sa druge strane, njegov kolega iz Toronta, David Cronenberg, je šokirao ova dva festivala sa malo seksa i puno nasilja u svojoj drami Istorija nasilja. Tamo gdje leži istina je visoko stilizovani film urađen u tipičnom Egoyanovom stilu sa mnogo flashbackova. Ukratko rečeno, ovaj film je misterija ubistva koju ruku na srce i pored mnogo scena eksplicitnog seksa nedostaje strast. Mnogo kvalitetniji film po meni režirao je David Cronenberg, koji je na susretu sa novinarima izjavio da seks i nasilje uvijek idu veoma dobro zajedno, kao slanina i jaja. Po njegovim riječima, ako posmatrate istoriju filmskog nasilja, uvijek ćete naći seksualnu komponentu u nasilju, baš kao i violentnu komponentu u seksualnosti. Cronenbergov film ne slavi nasilje, nego filozofski postavlja pitanja o korijenima zla u društvu i prirodi nasilja, istražuje uzroke i slika posljedice njegove upotrebe. Istorija nasilja je nadasve inteligentno ostvarenje koje je nakon prikazivanja na Kanskom i Torončanskom filmskom festivalu stiglo konačno i široku distribuciju u sjevernoameričkim megapleksima, što je rijedak događaj vrijedan pažnje gledalaca. Znači, Istorija nasilja je film koji treba da gledamo. U ovom trenutku to je zaista film koji zaslužuje pažnju široke publike i ja bih rekao jedini film na repertoaru koji je dostojan i vrijedan trošenja novca. Gospodine Bosičiću, hvala vam veliko na ovom iscrpnom izveštaju i o informacijama koje ste nam doneli sa festivala iz Toronta. Hvala vama i bilo je moje posebno zadovoljstvo da budem vaš gost. Hvala. Čuli ste Bojana Bosiljčića, filmskog kritičara i autora nekoliko knjiga o sedmoj umetnosti.